aheana idea uria gaburi kau kangikara wega metinike no kaguthwo kiremba mundu anjira uguo na ni prophet hayo ngianjira kaba kuo hahu hucondo ni murage na ngiakanjira mutheni akena ni mwatuma theke muno ni thiga wa mununga aringi ni makena ni wega gwikenera tondu riri kamau handu ha gutura na master tida ningi urakarite utukite gwitwa gutuka gari mwe tugakenaga na guthitia gwitwa guthitia githithi no hende githitaga gukanyitana ta riu ri tiga akaturikia no haya riu ri ngathiti iratwira ati Raila araiga ahota kwaga gwa githurano-ini tondu kuratuika ati kwina mibango ya kweheria njira ya agoguti gukorwo na register area physical handu guthii wone ritwa riaku ri haha tire ya guhuthira kiara kana mitambo na kauga ati kwina andu marabanga atiriri matathi ma githurano magibangwo ri kana magi printwo ri magicabithio ri kwina maratathi 200 iratathi rimwe rina andu 10,000 no gika mathabu ni unjiria ni milioni 2 ni cikirio cia kura 10,000 o kundu guikio kura 200 eci ciongererwo koguo uri urabanga gwika uguo kana uri ukahota gwika uguo tondu ndika no mundu no ahoteri ni agakorwo mbere na kura cia kuiya milioni 2 koguo riu ri IBC erehe register ifuku akorwo ti uguo Raila aroiga gutire githurano na arariri uguo ekiambu kuria araugire agekira mucemanio wake wa mwisho wa siasa kiharo kira turakeirwo gia kirigiti yaragire ni rahope ni guko kiarika ni agutabadia mucemanio munene muno ucio ni ngathie page 3 aici maraingirira kanitha kuria Kirinyaga kanitha wa Catholic uretwo Christ the King Mukindori Catholic Church na maraiya indo cia ciringi 250 kuria account ya Kirinyaga. The gangsters stole the keyboard and other valuables in their insane acts. Chairman wa kanitha yaretwo Peter Gikuju no raheanire uhoro ucio Gikuja rori atiriri we are surprised by the turn of events. Where do you even get the energy to break into a church of God? Marahabire ruthingo rugiri maraingira afu marauna ngadirisha cia kanitha maraingira marafuja yani mundu ndangigua thithi mundu marenda kuingira no marenda gutu ofisi ya mufea mararemwo riu undu ucio ni ukigegetia andu ni umaketie andu nakou ati meici in audacity to break into the house of God. That is the word, audacity. Audacity. Ati mundu ne kuigua ndaraigua thithi agathi kuiya kanitha inu kanitha ona haria mbere mekagira magongona mathabahu ni audithia aritari kana mathabahu ni handu hakuheo gitia just ona ngoro ndwitikanĩtie na ndini kana hau ni ho magongona mekagira kana ngoro ndwitikanĩtie na witikio cio ri handu haria hatuitwo ni hatheri mundu angigua wi kanitha kiria gutia na gwitigira imagine gwaku cube uguthite ge speaker gia kanitha ati nikio rathikiriria gwaku cube ati wina keyboard ya kanitha ati ni urahinya audacity of criminals to break into the house of God. Na arauga piano ya mamigurite, the piano had cost the worshippers a fortune. Ni agoro. Unira keiro. Piano hati undu ngikinyirika ta thimu. Riu ri no cicoka igathi kwendio. Ringi no ende. Ndoreke ngwire mundu roguraga indo cia kuiya. Na ni twakanirio ni George Kinoti. Uraga kindu kiri thiti. Mundu aikwenderia kindu ni oke na rethiti na hananie ni transaction ni genuine taru kama uri ndiragwo ni mundu na ndikwenda kumugweta ritwa ni undu wa kiwatho aruta wira gwa thirikari ati mundu arokire itura rikaiywo bobo no na bobo ya mai ya iwori mundu kimwana kigathi gikedia bogekaiya bobo ya ire gikedia baba wao ri akaiga bobo yakwa ni rairo muthuri mwega muno wendeirio bobo arathio hasifu arauga atiriri by the way ni ndirendeirio bobo na mwanake akinyenderia aranjiriria atiriri sister yao ni iragurire baba bobo nene rukira heno na tondu gitire magakira nyende aranyenderia imagine kaingira akora uici uri oku no muthuri ucio narekire wega uri ucio rangenyitwo no aigua riu uici uri oku uri o mucie kikulacho kingoni mwako page 5 turerwa andu aria meko marahariria igongona ria kuneana wathani
tondu turorete ituika turorete kugena president wa gatano no mwe wale amaretha wira ucio ni aroka goko studio rucine ruru ni kuraniriirwo timu iria ikuhariria horo ucio nona mundu uri ugathurwo Njoroge atanehitithio ri ni aharagiririo ni ajagia kuheo ndeto akuagwo ruta president kamiti ino ya assumption of office ni ya kiwatho ti ya mundu ti mundu kiraga gwa kaiga ati ni guthondeka acha ni watho itago assumption of office provisions ira ciekirwo katiba-ini gicunjini gia 141 of the constitution nekihe bunge hinya wa enact the legislation providing for procedure and ceremony for the swearing in of the president elect. Timu ino iratongorio ni Joseph Kenyua niwe munene wa rutira wa muingi members acio age ni Minister Fred Matiang'i mwandiki wake ugitoka raja wa Kibisho munene wa borithi Hilary Mutyambai Chief of Defence Forces General Robert Kifoshi na the National Intelligence Service Director Philip Kameru acio agenia hena andu angita State House Comptroller mkuu wa itifaki niguo munene wa State House Kenothia wa Bogua hena AG Kihara wa Kariuki PS Jerome Ochieng ono wa Information and Communication and Technology Julius Moya niguo ono wa Treasury PS hena Masharia Kamau Foreign Affairs Julius Korir ono wa Devolution Joe Okudo ono wa Sports na Solicitor General witao Kenogeto na Kenogeto ni aracoka hauthi akaiga atiriri kamiti no menyera ithondeketwo kiwatho na niriraga muingi kaundu gothe kareko na kama ugwiraga atiriri watuika president elect mundu ria wanagirwo ni IBC kule National Tallying Center kuma hindi yo akuwa gwata president niwe wajaga kuheo briefing wewe president ri duheo briefing muno riu ontoria ne mahinya mari okoragwo no mo president majagia kwehera kidogo makeneagwo ria tondu ria riu niwe oroka kuya niwe incoming ati andu president okaga kuneana ruhiu ni kamiti ino iheanaga ibangaga uria guguthi ni kaneana kuria kiwanja nowe no guthi agathie ceremony no ibangagwo ni aya twagweta na mwakigua ni yacio page 4 ira ni twakongwira ruthiomi rwa Githwairi thini wa thi Githwairi ni rumwe rwa ruthiomi ruria rurario muno na muno guko Afrika makiria mandu milioni 200 ni maragia Githwairi Njoroge na Githwairi ni gitikiria kuria kwa AU African Union ni gitikiria kwa SADC niyo Southern African Development Community na ino ito ya EAC na station cia kimafurita VOA Voice of America BBC ino RFI ni Radio France International hena Radio China na Radio Tehran icio ni imwe cia station iria cihuthagira Githweri kana ciaragio Githweri ugethie university cia Korea Europe Korea US Canada na Asia riu Githweri ni kirathomithanio kuo Swahili is big globally guko Afrika nto kiuga ria maragia kwa hivyo muthenya wa ira Githweri ni kirakungũirwo wenu ndete Githweri ni muno Githweri ire Githweri ni kiri kaundu ga gukinyira mundu na njira njega ona kundu ndirakenire bunge ya Uganda ri nira tuire Githweri ni compulsory na nikiri aragio na nikiri thomagwo ni maramenete Githweri tondu maigaga Githweri ni kiahuthirirwo hindi ya haro ya Idi Amin ni matirenda Githweri muno ngirathire Uganda ri wageri kumaria Githweri ukagwa atutaki mada Githungu no Rwanda na Burundi ni kwaragio Githweri muno na Congo na ni thoko nene iyo tungihota kumihũthira wega ni thoko nene muno wa mabũrũri macio wa gweta kwa hivyo Kiswahili kitukuzwe kwani ni lugha ya taifa. Haru Kenya mundu othe wa Kenya ri namenya tugaga atia hakuna matata nikigo ya Githweri hakuna matata gutire na kauru ona ngithina na kuru raya niguaga andu othe nginya tutisha titu twa Kenya kako kari kitu hakuna matata ndenda turikie nundu wa one of the page 10 ndona mundu gwitwa Waitito Shirakana urathi na mbere guthikiririo ringerekwa ningehe na mbeca ingi Kamau ile tureretwo ni 380 ru nige gwatuika ki milioni 461 akuranyitana he farm that wired cash a farm kabuni yaitireire mbeca kwi Waitito ciringi milioni 461 governor wa Kiambu turikie Njoroge na page 20 page 20 ni we farafara ya Thika Garissa
Thika Garissa Thika Garissa Thika Garissa ni kuma Thika town ugithii torathi na Garissa road nditago Garissa road barabara yo ni rakwo nduo cigwako igere ni kunene hiũ piũ kilomita 15 kuma haha Thika town nginya haria Kianda handu he gwitwo riri Gatuanyaga junction ni haria Gatuanyaga iragerera Makongeni Kisii na Gatuanyaga Kisii estate irako nduo igere ni tondu enyitanaga reke ngwire andu makenda kurira jamu kana makenda kurari na niri mitino mingi muno kwanja gikinya haria Ananas iri icio ri ni hari jamu nyingi na mitino mingi muno ya barabara thina ucio wothe ni uguthira tondu thirikari irenda kuthira ciringi bilioni 5 kwa kabara 5.5 billion na andu ni mahetwo notice to vacate and pave way andu aria mahura biashara bara-ini iyo na kuratuke kwanjia gwako kahindi ka mieri 3 yukite na nimekite maundu mao nimekite ni thirikari ndia ba gwika undu ni thirikari ndika undu baithe kama undu gutafangitwo mabite mageka uthuthuria makona bata na mbeca igacario makona bata kumiaka kana kwa kumiaka na makona kumiaka nduo ni kuguteithia muno na kuninanira mitino na kuninanira jam riu Thika West Deputy County Commissioner Gogo wa Mathioya has urged residents to cooperate with the contractor as the project will disrupt normal activities due to diversions, dust and demolition works. Farege yako ni kugia rukungu, mukirererie. Farege yako ni kugia diversion, mukirererie diversion. Na farege yako hindo itharagio, mukirererie todo yarika, na inywe muguteithika. Otukeri cicigi farantro bisho he rugongo ndenda wone njamba ye hau ina tutaratari. Arehika akire farafara arethirima mutino farafara no ya outer ring ri ni umiwe ni ndimiona kuratuka ni mo ya bara iria njoru muno thini wa thi riu mundu uyu ri ni undu wa ugi wake kana hatari ugi ri no korwo ni either of the two ri hatari ugi ni urimu ri kurerwa atiriri there is a footbridge several meters away from where he is crossing no igora hena darasha ya gukira idio ndramio na bica ini no we ni undu wa ugi wake kana kwaga ugi ri kwaga ugi ni urimu ageciria atengereke atia akire bara na bara ino njoroge ungigamikira ni ta ike emo ya mugunda ni ngari ri koile ni re ya muico milioni no igugukora no iriku no mulicamania nayo na kuratuika atiriri last week o haho yo rakirira ni haraguthitwo mundu na arakua he mundu umwe wikite uthuthuria wa bara ino ni toreka ni ritu harenie ato Claudia arekire uthuthuria rauga ati mieri kenda ya mwaka wa 2021 bara ino ya hingurwo it turned out to be the most dangerous road in Nairobi with the highest number of fatal accidents, a majority of them involving pedestrians. Mwadu wa maguru. Ni no andu ringi makuite tondu yakirwo fito ni kuga hena gikuo. Fito kana fito accident ni kuga he mundu wakua. Riu ni andu ringi makuite na ni aria metwaraga na maguru kana andu athii. Mundu agikira na maguru. Na nirona fiu matwarie matondu uyu ni urimu. Ndona arakira na maguru na darasha hau thutha wake. Ugucokorie he guthii atia. Darasha haria ikiritwo ya gukira no we arenda gucindana na ngari. Urimu uyu ni ndiwonaga ngara. Nona ngara? Yes. Haha eni kanitha riku ikoragwo hau ha ngara figitiri hau ndamiona he darasha no matiko mehuthira he waya yakirirwo hau na ni irengagwo urimu wa muthemba uyu ni ukoragwo haria he gwitwo bangaini muno bangaini muno na ni hinya muno wage kamutino handu hau haya urimu uyu wako wa kuthira darasha ni ukoragwo hange he gwitwo riri Roysabu Roysabu ndahona ni urona mundu akenda ukira highway no ngigakira bara no kuma mukonere nginya eri engi chances cia gucamania na ngari ndungitegera ukira ngari Dio guthiaga ate mutino ngikika rungu rwa darasha mundu angiguthwo rungu rwa darasha ngwiciria riu haha uyu angiguthwo ri ndigwiciria ndereba no akona case ndigwiciria hena cira akigutha mundu haha ukirite rungu rwa darasha na darasha haria rugongo wena cira kwagirwo kinya bureki nige matike to nige gukaga tuninira bara akigari yake kire na bureki ndirehe riri afitha wa traffic ha ndire ciwa ka niguo kwagiriire no ha ndagikona case nene gukorwo takuguthira mundu zebra crossing gari yake ina bureki ni akinya bureki ngire yes okay ni ngire aguthite speed hana atia
tono mandikagirwo kwa ritwa guthi speed ya ite na okita 120 ri tikio ragitugutha no ru wona mundu ucio na ugi okay heno rimu kindu kira kina bata na ni wega twarie mahari eriri muhuthiri wa bara ena right tarure ni tugarenda gukira mwena ucio ngi ena right ya kuma haha athi mwena urio ngi muhuthiri wa bara ena right no rure mutino haingira mutino ri ni horu hanyitanaga ni horu tuthia watho-ini yes no wauna watho rure unite watho ni urakira niki tondu hena bridge ya gukira na thirikari yagiriria atiriri taruna haria Juja dika heta high point kana heta gwatia haria hau kia ndore heta gwa barabara sewage na hangi na haria bridge riri mani haraihu thirikari ni ndwa uingi wa andu hau ri ni yagiriire ona gutinda gikira ona gutinda ni high point haria kianda ni high point kianda ri kwambata nginya haha guo senate ri he bridge imwe tu no ni handu haraihu ni ga stretch karaihu muno ndungijira ngikira mwena uri ari ati no nginya ningi thie haria bridge iri na gucokaga na kuria harihete na kithimi kiriko ti hakuhi kilomita 2 uguo ni haraihu haria andu mari ni ho mona miena yeri no nginya mundu arikira okay nikio wonaga ona mwagaria ona hagari gwikirwo bridge taru hende hareheretio bump na iracokio ona mwacokia bump ri ni urona ngari ni urona bado mitino ndirathira tondu no marenda guki okira ene haha utajira nigetha riri nona hare high point ri kuma nituge nona bridge ya tene ya Juja ile bridge ya tene ya Juja uikuruka nginya hare mwisho-ini ni hoeta high point okay ruge stretch kiu ni kiraihu biu uguo ruonaga mundu arona atiri handu aguthi hare bridge ri ni haraiha hau thirikari no ikire bridge ona ta ithatu it cost nothing tondu mwe wa mundu wina bata tondu andu ane ingi muno na marakira mwena na mwena ongerajira hau no mwikire the government kama ugi turorere hau ani urore atiriri thirikari karora atiriri uingi wa andu itura riu ri uigana atia so I consider it done. Thank you. To be done, Haya. Ila tha igiri ngukorona mundu witagwo Dr. Susan Kagucia tukirora horo wa ugima wa mwiri wa muingi niyo twita public health ririkana kuratika murimo wa covid ni ucokete kwina maundu maingi muno mari kuo nituko tukiaririo ni Dr. Susan Kagucia na ihinda riri thiini wa studio kama waka ngetheme corona one of the presidential candidates ruti aspirants candidate ni mundu wi uhitukitio ni IBC ugwitwo David Mwaure Waihiga na ratiri tutona tugimita Mwaure hatiri thina ararugama na kiama kia agano kwaguo kwa njia riu o mundu ndakoime hari ari correct ni kwena movement cia cenjia good kila mtu akae mahali yako We shall legalize weed. Professor George Wajakoya wa kiama kia Roots. Semeni baba kea. Baba kea. Raila Amolo Odinga wa Azimio la Umoja One Kenya. Unajua mimi sina pesa ya serikali ama ya kashfa. David Mwaure Waihiga wa Agano. Hakuna kura ya hasla mtaiba. Na William Samoei Ruto wa UDA. Dereti ne akihita itanogia president. Dugathiore